24, evo nas u Skylocku, da. Evo nas sad gdje smo stali, znači, evo, tako smo stali. Loše po biznis, loše po mene, loše po vas. Loše da kažem. U redu, hoću ovu zemlju ću da sačuvam, pošto treba će mi. A ne, ti ne ideš nigdje. Što se tiče ovog kamenja, idemo odmah do tamo, u stvari malo ću da se proširim, da bude zanimljivo. Evo, mogu li ovako da kopam? Mislim da ne mogu. Dobro sam mislio. A nam bi ovo gore od vlade daju malo, uzmu više, ali ovo još gore, ovo ne daje ništa. Slimo ozbiljno. Ma dosta mi je za sad, bre. Pa ću na tamo dođe. Ali, moram da sačekam. Dobro je blizu. Moram da sačekam dan, zašto krenuće se spavnuju čudovišta, ja baš i nisam nešto spreman za njih. Čekaj, ovdje smo. Sam se zajebao, nisam stavio, znači tako bih lepo pao. I sada ti. Tako, ne znam zašto nije htjelo da jaste. Ali treba, koliko sam ja razumio, znači treba mu 2 dana u Minecraftu da poraste. Ja, verujte mi, to nije malo. I da, tamo imamo kartu, što sam tek sad primetio. I sa njega neki chest. Ja sam ovu mapu igrao pravu. Puno je gluposti, na primjer ovdje gledaj. Znači oko vas svuda lava, ne može nikad da se midite, imate samo nešto glustano. Slim, stvarno bez veze. I zaboravio sam da pogledam one zadatke koje imate, koje bi trebalo da se riješi, ali to možete vi sami. Slim. Ja ću da ih riješim. Zato kad se napravi cobblestone generator, onda da se ode do onog tamo ostreva, da se napravi farma, da se napravi kuća, da se ode u Nether, da se napravite krevet, da napravite farmu, neku veliku, i ima još dosta. Naprimjer kako napravite krevet kad nema ovac. Pa lepo ubijem pauka. Nikoliko loše mogu da se smijem. Ok, ovo stvarno loše bilo. Ok, ono je udaljeno malo više, ali ajde da krenemo. Znači držite, evo ovako. Držite shift. Znači, shift držite, ne puštite ga. Što, ako ga pustite samo na sekund, kako da vam objasnim? Bude zapamtiti šta su ovo, gdje su vam itemi. Evo na primjer, Garle, keep in inventory true. You don't have permission to use this command. Pa da, morate da idete na cheat mod, ali to sam već pokazao u prošloj epizodi, tako da ne moram opet da vam pokazujem. I baš nešto neću. Obje blizu smo. Ajde još. Ajde teči. Još jedno, dva. U stvari nije preporučio da tečite. I gledat ću da, znači nema veze da onako sam gladan kao pa da skočim, nema šanse. Znači idemo pošteno. Znači, ali ovom drvetu stvarno treba puno da poraste, znači proći će 100 epizoda dok ono poraste. Znači morate uopće da dobijem nekog kostura, skeleton. Da bismo dobili, šta? Da bismo se lepo fino zajebali kao prošli put. Ja sam ga stavio, tek sam posle shvatio da mnogo sporije raste tako nema dode sa tlom. Taj blok na kojem je posađeno, tako da više me ne zanima. Evo, nas će biti dosta.
u stvari, ako ovdje ima 30 bloka i do tamo ima još... A falit će mi još po neki blok, 100%. Bolje da poželimo, pošto pada mrak. A ja neću da me uhvate zombi i tako to. Najgore su ono skeletoni. Znači kad vas cepi, pa ima da vas... Opa, znači još... Pa kad vas cepi skeleton. Gle ga da je ovo gotovo, lele. Ja ne mogu da verujem. Čekaj, da ne tišem više. Pa ja ne mogu da verujem, ovo je ovo gotovo. Sad ćemo stavimo 2. Ili više, zavisi od sadnica. Yes, getting wood! I got some wood for you. Što volim engleski, ha. Pa, zbog toga sam i krenuo da igram Minecraft, u stvari. Bio mi je zanimljiv, popularan, ali... Svidao mi se, pošto ja sve gledao neke videe na engleskom. Slim. Pratio sam ja i ove ostale, ali... Gledao sam videe na engleskom, mislim, što da ne. Svi bi u srcu engleska je u jeziku. Slim. Onako. Fora. Ajde, ako sad nema ni jedne jedine sadnice, pa brate. Nisam ništa rekao. Jasno. Znači ovo ćete da prečutite. Idem ti sadnicu. I parkljeđan. I korumpirane nacije. I nemam pojma što se Šojić nije rekao. Srećko Šojić. U seriji Belovađa. Znači sve što si me tepali i što su me gađali s papuče, mene to nije ubilo, gospodo, ali ovo jeste. I nešto više pokazuje vada o štiklu. Kaže, ali ovo jeste. Ne znam da je to neko gledao, to je stvarno bilo zanimljiv deo. Samo nekoliko sekundi su potrebno i to bilo zanimljivo. Okej, a sad... A daj, brate, nemoguće. Pazite, znači vidite pesak preko sigaretaca. Ako sušte jedan jedini blok, sve će da padne. Znači ovdje vam je pesak i kaktus, a... Ima načina kako da pokupite taj kaktus i vrlo lagano. U stvari napravite platformu ispod njega i iskopajte jedan. I on kada padne samo ga pokupite, ali pažljivo, i prenesite ovdje. I da, isto možete farmati pigmene. Pošto oni non stop iskaču iz portala, znači stavite portal, ne da je portal negdje, na, kako da vam kažem, na, jo, zbunio sam se, na bespredno, ne na bespredno, stavite mjesto gdje oni, kada iskuče da, možete da ih ubiti, oni vas da ne udari, znači dobijate zlato. To jest zlatne ove njihove. Evo, kao što sam rekao, znači, i ne smijete da pojedete lubenicu. Odmah da razjasnimo. To bi stvarno bila loša ideja. Ono što se tiče ovog kaktusa. Joj. Znači prvo ga samo ga radite tu. Ovo je bilo blizu. A mislim ovog Steve'a, brate, mislim, jeste da je... To je default skin kao Minecraft, predstavlja Minecraft, ali brate... Jo... Ja... Totalno sam se pojavio na ovo. Evo ovako, prvo ćemo da probamo... što se tiče farme, ne. To mi sad nije prioritet, nego... Ok, imam kamenje. Treći mi lava. I pokažat ću vam u čemu je trik. Sve stvari, kako da vam objasnim. To je neki trik koji retko ko zna. Zašto je mnogo težak. Ali... Primjer, evo, 10 obsidijana imate, ne možete drugačije da ga... Ups. Znači, morate da stavite 1, 2, 1, 2. 3, 4, jeste pa se brojao, izvijete. Računao sam kao ova ima 1, ova ih ima 3, pa... nije bitno.
Samo matematika. Samo matematika. E sad, znači, ću tako, a treći mi još ovoga. Evo ovako da moj. Znači, stvar je da se zapali daska jedna od lave i da onda upali se portal, ali mnogo je teško, znači redka šansa, ako ne uspijem ako potrošim 7 daske, morat ću da uzmem flint and steel. Ja ne volim da koristim ni game mod ni tako to, ali brate, šta je da radim ako to neće da, ako ovo ne uspije, ništa. Samo stavite to tako. Stavite lavu i čekate. Stvari za to vrijeme nešto je mogu sa ovim da napravim tako da bude. Znam kako ću. Čuvam fajno. Evo ovako. A ne smijem tu da skačem onda. Dobro, to već nije teško. Ili možda. Jeste. Okej. I sad ću ih okrenuti na tamo. Iako ono možda pojasti i ovdje i ovdje. Mislim, ovamo ne može, ali nema veze. Da kažemo da može. E sada, da imamo, nešto sam pogrešio. Znao sam odmah. Evo ovako. To je u ovome bila greška. Znači moje sa obje strane i treba dosta vremena. Nemo, za to vrijeme da pričam ja vici. Zašto se... Postoji jedan grad, to jest... Selo. U sve ne. Ko je otkrio Ameriku? Kristofer Kolumbo, to jest Kristofer Golubović, nego... Nekom u slučaju napisao pogrešno ime, razumijete, pa zato. Čekajte, to mi danas profesor sve priča. Jes, evo vidite kako to ide. Sada probajte da sklonite lavu. Sklonite. I stavite još jedan ovdje blok. I sad nemam što da kažem, lepo se molite. Evo, pomolite se Bogu, znači trebalo bi tako da upali, ako neće. Moja iz više puta, razumijete, zašto sam vam rekao kad potrošim toliko uđu flint and steel, pošto stvarno je napojno. Verujte mi. Ne želite to da otkrijete. Kad bi raspustavio kao mala nevesta ili indijske serije, profesori ne bi imali posao. Čekaj. Au. Evo što sam vam pričao, loša stvar. Znači samo uzmete i... ovako. Vidite. Ali zato kad stanete ovdje, kostu će vas šuti i ćao dole. Ali nema vez. Čekaj da imaš neki već da znam. Išao pjerica ulicom i vidi sahrana i kaže... dobar dan, oni ga prijavio i on kaže kod oca. Tata, danas bila sahrana, ja sam rekao dobar dan, on kaže... Kažete dobar dan, nego Bog da mu dušu prosto, prolazi pjerica sutra dan pored nekog dvorišta. Isto tako se šete, prolazi pored nekog dvorišta. I vidi... peču prasi i kaže Bog da mu dušu prosti, prikrsti se i ovaj ga izbio, on kaže tata, danas sam prolazio pored dvorišta gdje su pekli prasti, ako sam Bog da mu dušu prosti, oni me prebili. I otac mu kaže, abe sine be, to se kaže Bog da mu salatko da ga pojedeš. I tek prolazi pjerica pored jednog čovjeka, on se iza drveta i kaže mu salatko da ga pojedeš. Onda... Sve dok se ovo ne zapali. Eto, toliko mi je bitno. Toliko. Ubiti me neće neko. Ću to ostavim tako i da tu stavim lavu. U stvari ne moram. Ali sada. Evo gledajte, sve kreće se pali. Ovo je katastrofa ljudi. Šta bre? Šta se desilo ovo? Ma daj mi vatru ovamo. Jao bre. Čoveč.
ste vidjeli, ja slučajno ugasim vatru. Ja kako mi se nešto desi, ja moram dočuti. Evo, gledajte, znači gledam spavnujem mobovinu. Znači... Yes! Evo ga, ljudi! Ovako se pravi taj portal. O tome vam pričam. To je preko zakona fizike, preko zakona Minecrafta. Dobro. Baš preko zakona Minecrafta i nije, ali o ovome sam vam pričao. Znači sad kad odete tamo, budite pažljivi, čekaj, ovo ću da vratim. Znači, ovo možete i sa prijateljima, to se uvijek na početku kažem, znači sa prijateljima je ekstra kad idete. Ok, došli ste ovdje, znači pokupite ovu pečurku vrlo pažljivo. Ove dve. Ok, one je otišla tamo. I uzet ćemo sada ovo, isto važno. Sve ćemo se vratiti u glowstone, još mi neće trebati. Mislim, ne mojem odmah da glowstone. Ne moja niko. Sada da napravimo beskonačni izvor vode, normalno. To bi trebalo odmah da uradite. Ups. Sad sam mogu da napravim fatalnu grešku. To je malo smetalo. Smetalo mi bi. Ne bi malo. To jest ne bi malo, ali nema veze. Ok, dalje korak. Još ovoga. Sve kada će mi dosta trebati, pošto ga sve kad to stavim i kad to pustim, razvijem to. Tko beskonačni izvor, sad moram preko njega da stavim. A motherfucker. U stvari neće više da mi treba. Samo stavimo jedan light up torch. Ajde tu. Evo ga beskonačni izvor, znači jedan uzmimo tako. Samo ne shvatim što tako pada. Ima neki pad nešto vjerovatno, nema veze. Dalje. Zemlja, ok, postojanje. Znači evo, dobijate još jedno drvo da zasadite. I njega ću da zasadim ovdje i odmah ću to da ogradim. Znači, vidimo. Mine plus speed jednako speed. Znači, sad ćemo još malo da proširimo i da vam pokažem kako da se spustite na donji nivo. Što to je vrlo preporučivo za fajme. Jer kako sam ja čuo, vidite. Znači, mape se prave na svakakav način. Tako da, ne mogu ništa da kažem o tome. Ja nisam map creator, ja sam samo Minecraft igrač i youtuber. I da, košarkaš. Odmah da se zna. Možeš kada da snimam modove, pošto čusto su zanimljivi. Ja sam već igrao sa njima, ali ne znam. Klaustrofobičan sam, vidite. Znači, bukvalno pazi da ako padem, ja ću se ubijem, evo to. Znači, ako padem jednom, završen serijal. Gotovo, ne zanima. Mene zanima zašto ja hoću da igram ovaj Skyblock, ali brate, ako umem, šta će mi onda? Koji ću đavo da radim onda ovdje? Na ovom lepom svetu punog skeletona i kad će ovaj dan više? Čekaj. Ova dva neće ovako. To sam shvatio. Htjeti će... Čekaj, to je jedan... Taj be, brate, sad sam se zbunio. Tako, moje da bude taj jedan blok. Znači sad sam totalno zbunjen. Ne znam šta da radim. Evo ovako. Ova fajma da li ide nešto. Evo ga ide. Treba mu dugo vremena, još dugo ćete vremena bez hrane biti. Zanimljivo. Teorija. Sad ćemo prvo modelovati da napravimo neke stepenice kao. Već i tu ćemo pričati uskoro.
Evo to odmah hoću da uradim, pošto imam malo nekih problema. Samo 1, 2, 3, 4, 5. Zapustite vodu ovdje i slobodno krenite na dole, ali morate budete vrlo pažljivi. Stavite zemlju, tako, onda dole pravite platformu. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem videu. Doviđenja! Doviđenja.